Jekk dieħel il-belt fil-Car Free Day li ser issir f'Settembru, jaqbillek tidħol mobbi għax hemm ċansi kbar li ssib parkeġġ. Fil-fatt dawk li fil-karozza se jkunu tlieta jew aktar se jkunu jistgħu jipparkjaw f'Hastings. Dawn id-dettalji jingħataw il-ħamis filgħodu meta tħabbru d-dettalji dwar il-ġimgħa tal-mobilità. Aħna nagħmluh proġett pilota mal Kunsill Lokali tal-Belt fejn min ħajkun li tidħol il-belt fil-Car Free Day propja fil-22 ta' Settembru ma jistax jidħol hekk ma jkunux innu lanqas żewġ min-nies u min jipparkja Hastings tkun hemm inqas tliet persuni fil-vettura. Min ħajkun binqas minn żewġ persuni fil-vettura ma jitħallix jidħol il-belt. L-European Mobility Week se ssir bejn is-16 ta' Settembru u 22 ta' Settembru u d-dettalji dwarha tħabbru mill-Ministru tat Trasport u tal-Ambjent fejn intqal kif din is-sena it-tema hija Smart Mobility, Smart Economy and Investment for Europe. Fost l-attivitajiet li se jittellaw hemm kompetizzjoni bejn il-kunsilli lokali fejn iridu joħorġu bi proposti u miżuri fejn jippromuovu mobilità sostenibbli fi spazji urbani. L-aħjar żewġ miżuri li jkunu mħabbra jirċievu ammont ta' 50,000 euro u 300,000 euro rispettivament sabiex iwettqu il-miżuri. Il-Ministru għat-Trasport Joe Mizzi qal li din is-sena ssejħiet tnidew qabel is-soltu biex il-kunsilli lokali ikollhom aktar ċans biex joħorġu b'idejat innovattivi u miżuri biex jippromuovu mobilità urbana li hija sostenibbli. Il-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli l-Ambjent u t-Tibdil fil-Klima José Herrera tenna li l-Ministeru tiegħu jagħti l-appoġġ lil dawn l-inizjattivi li ġew imħabbra bħala parti mill-European Mobility Week. Huwa qal li dawn l-inizjattivi huma favur l-ambjent u favur arja aktar nadifa u li se jwasslu biex titqajjem kuxjenza dwar l-impatt negattiv li nħallu fl-ambjent meta nużaw il-vetturi personali tagħna minflok modi oħra ta' trasport aktar sostenibbli.